Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa nyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka? Na magmagamot na giti mula, LV. Di ka mo nagsibog. Nagpudot mat, nanang. Ayawanan, kaasimot na giti masitas kan mulak. Nagangudan, di mong tumot sinibugan ida. Nakapudpudot mat. No sinibugak ida, di pa ikat siyakmutan tinagangaw. Unay daytan kaka. Kitain nyo mat na nagpigsa ti init. Padasin nyo mamat, tagkainitan nanang. No di kat maksat ako dilyaw. Agsibog ka ang amen iti alas 6 ti agsapa, kun alas 6 iti malam. Makabannog ti agsibog, nanang. Day talagi din ti pakabanugam. Ala ni nanang. Laklakaan na ti agsibog. Nagado ti mula yaw. Agliklik mo't dito'y balay kat pasig amula. Kasla kabakira na ang taglikmot. Makabanno ka talaga tagsibog, nanang. Unay mo daytan. Lakay, tulungan man langan ni Elving agsibog iti inaldaw. Tapno saan rumaniklamaw. Makapareklamo mo't ngamin bakay. Nakapuspos ko lamulmula ka na masetas. Awan sa amot ton tinasya at kada kayaw. Pasig kay mo't amin asadot kan reklamador. Apay no sikan bakay. Nagadaw tas asikaswag. Saan ka nga minay ngagmasitas iti aduunay. Tawan mga sikasaw ka na agsibaog. Amom lakay. Masitas timang papapintas iti arubayan. Saan mo namulaan naging gaidya likodan ti balay? Likod mo, saan mo ta makita ng tiyaglabas? Kaya't kung aron nga aglik-lik mo to'y balay kat adda masitas na. O, di agsibog ka nga raon. Bay amon, nilatan LB ti para sibog. Sumangka utro ka mo talaklakayan. Ay, unay daytan kaka. Bigatan, LB, ingkag sibugan. Makaturturog akpay laang mo't nanang. Madamdaman ton. Nung nga aton di init, agriri kang tumanan anapudot. Talaga ngamin. Apay no every other day langan ti sibog kadagiti masetas nanang. Madia, mataydan ay ti pudot. Masapul nga inaldaw. Uno mamindwa pa'y kide ti may isang aldaw ang masibuganda. Sus! Nagrigat tagsakdo nanang. Nagrigat tagbit-bit itinadagsan na timba. Kan makakitang pa ti kaod nga agsibog. Uray kumaan no dahos nga ti dog. Nagadula ka ta reklamo mo nelbay. Anyat kayat mo aya, tangdaan. Ay, kasayatan ananang. Tapno daagas tikit kitang. Saanan, mangan kalaangan iti ustaw, tay so titangdan maun. Unay daytan nanang. Salit mo ti kastoy. Makabannog ti agsibog. Maudikit din da ito'y asakdok amay sa timba. Iya na ikon isibog. Nujak masibugan amin. Intun bigatan. Unay ngaminang dagito'y nakadado ang masetas asibugan. Just kay. Tatang, tulungan naktuman ngagsibog. Disturbo na kita masitas. Ipadawat maon. Ha? Ay,
Agure ka tatang, nakapanunutak itinasaya at nga aramidag. Anya day sa anak. Aglako akman iti online. Ipamain ko dagiti masitas ni nanang. Anya amain. Ipakitak iti Facebook. Nakabidyo dagiti masitas. Kastamot kanyak. Nakabidyo ak ang mangilako. Katno adamang kursunada, agmain dalaeng. No asino ti makaunang agmain, isutakin ko kwa ije masitas. Iso ti manggatang. Amom nga raw no sagmamanaw na kita masitas. Ha? Makaammo di tatang. Tinapatag kat maksayan ti pagrigrigatak asibsibugan. Ay unay day chan. Tatang, igaman nyo lang ti cellphone ko Kabayatan ti panag-online selling ko kadagiti daduma masitas ni nanang. Igaman nyo. Maktanganak mo't inisumlagan dito tapno saan nga agkutay. Nasasayat pa ti panangipakitam ka nagitimula no nakaliso dito. Ay, ngagpaiso niya. Sige, igisok nga ro dita ti cellphone. Tarugya kong ti aglakaw. Kabayatan ti kaawan ni nanang. Sige. Aguri ka man. Amom ka rin tinagan na kita masitas. Ay? Diyak amo at tinagan ti daduma. Amok mo tinagan dagiti daduma. Amam no sagmamanaw. Oh, kumpurmiditan ati presyo nga ibaga. Basta malakaw. Ay, unay daytan kaka. Okay, irugi kong tatang. Para sipot kayo anod na ni nanang. Go. Naimbag nga oras tayo amin. Papagayam, kakabsat. Antek amak apong. Nagmakita yun nagaduti mula dito. Ilakop na gito. Ipamain ko. Naganda ito yun na masitas. Makamuditan. Mine tudok-tudok. Mine tudok-tudok for only 5 pesos. Awan pay mo, tag mine. Sublyak tunda ito'y. Dito man may sati pamain ko. Ni nagpintas green, ada yellow na pa, da batik-batik na. Ngundiyak amo tinagan na. Mine batik-batik. Mine batik-batik for 10 pesos. Ay, ni Manang Cynthia tinagmine. Ay, yours, Manang Cynthia. Batik-batik, yours. Picture mo. Screenshot mo. Hindi ito imat. Kasla bulong tinyog. Mine, bulong nyog. Bulong nyog for 10 pesos. Pusto nga taday time prisyam. Daytan samot tay awagan day ti Palmera. Ay, ayun gayam tatang. Change name. Mine Palmera 10 pesos. Nay, talo damat ang naglulumba nagmine. Kita ano asino ti imo na. Ay, na Uncle Bertaw. Yours, Uncle Bertaw. Oh, datoy. Dito pa may isa. Amok tinagan na datoy. Mine aglaw nema. Mine aglaw nema for 5 pesos. Ay, naglulumbadan. Ni taluda. Nalisto na gayam. Ngano asino ti mo na. Isaw ti pang tidam. Ikak ida atal lutatang. Adomot ti kakastoy ang masetas ni nanang. Napasdetan. Next. Kalajom. 10 pesos. Oops. Naglulumbada manan. Ni. Saan kay nga agririre? No sino timun una? Tamaikan kayo amin. Maikan kayo amin. Daytoy mag. Daytoy red lips.
Mine red lips. 5 pesos. Agore ka. Nanginan samot ti panaglakom anak. Ha? Iso aya tatang? Sige. Saan nga rudo na 10 pesos kun 5 pesos dagito'y daduma? Itid kun itid dos. Oh, next. Asinap nagitin naglulumba anak mine. Ay, sus! Nagaduda. Ni Manang Sita, ni Manong Boy, ni Perla Bakla, ni Lola Stephanie, nagaduda. Sige. Ala, picturein yun, ni-screenshotin yun. Tao may kay to aminin, madamdama. Dito mo. Red, Croton, Technicolor, Mother and Daughter, dos! Ops! Adomanan ti mangayat tatang! Maksayanan ti mula ni nanang! Nagdara sa panaglako gayam ti kasta. Ay, nunala ka nabibit ti panaglakaw. Ngam husto nga taday jay aprisyaw. Oh, makamuditan tatang. Basta malakaw, maksayan. Sige. Daytoy snake plant kada grass plant kun vine ang nagpipintas, itid kon iti sagpipiso, tapno nabibiit manan. O, natap naglulumbada manan. O, naydaytan ka ka. Asino aya, dagitoy aga-arim pangaw iti sango ti gate. Mana Esther, may kami man ta, alaan mi na ti namay ni amasentas. Aguray ka man. Masidiga mampay. Anya jay kunayaw. Alaan mi na tayo namay ni alako ni LV. Anya amain ngay bagbagayaw. Alako iti malay, kanang masitas yun ang pipintas. Alako na ti sagdodos ka na saglilima, sa pulong pesos. Ano kami nga miners. Nangala ang ngay ti sagdodos kas kada sagsasanga pulaw ang masitas. Pasulaengan ket 40. Dagita palmera ke 800 dagita ka nagdadakkel ke nagpupuskaul. Dagijay mo ni dagijay tutudok 500 dagita. Oh, dagita met aglaw nema kada kalajom ke 250. Talo ka puaw nagpupuskaul. Dagitan tupay kas laruot ke 200 ta nagpupuskul da. Ibagayo kay dinados kas kada 5 kas kada sa pulaw. Samantalero kada samantalera kayo mat nagpupuskul mo tentiro payaw agawit kayaw kalas magkasabaw pagawid na darasin nyo kindi ti pumanaw salbag kayo amin lakay ayan tinalaing anak mau. Lalaing damit na dua. Ulor student damit di elementaryada. Jay sadot, kun man nakibiyang nga anak mo ti kayat ko asawan. Ada aya sadot ka na kwada. Ni Elbay, ayan na. Ada amat dita. Agkarkarain di tarwar. Mahay blada kiti day tatao. Aya ba man dito'y lakay? Radye man day. Umay ka man dito'y, Elbay. Darasam! Apay ka dinanang? Kaya mo tadung parik tarupam. Ha? Dung parin niyo tirupak nanang. Kasanuyo adung parin niyo tirupak. Nagpuskol pa'y latarupam ngagkatakatawa danga. Apay ayan nanang. Nagkuna nga agilako ka kadagiti masetas ka. Apay, di mo ginatang ko na gita. Kalpasan na, pinaadok, tapno na pimpintas manun ti arubayan, kung nagngingi na da gita. Amok, ginatang yun nanang. Ngam, jak amok, numano, ti pinanggatang yun kada gita. Sapay nga rod ngay, takasla kakalkalaingaan, anagilaklako online. Adagas tumaya kada gita. Ultimo bitak apaso, katawan na'y tulong mau. Nagkuna, ngagilako ka.
Pagdaayain lakok nanang, awan met. Ngam panggap mo ngay lakaw. Imbag laki din tasyak tinakadupar kadakwada. Nagaduda di taget, ngo may mangala kadagiti impamain mo. Bastos nga anak. Mayak numaksayan basit dagita masitas yun nanang. Makabandog ti agsibog. Maibus ti pigsak nanang. Angam no datangdan mo, sigurado pigsak ang agsibog anya. Ay simpre mat ananang. Bastos ka ngay nanak. Kaya mo tapagtalawon kan ora mismo. Ninanang mo't. Ang angawak laeng lagi dya atat tao. Namati damot adagos. Agpalusot ka pa'y laeng lukaw. Alahos to nanang. Awan mo tinaksay kadagiti mulayo. Saan kayo nga gungungat kababain kadagiti karuba. Maminsan pa'y agamdam taglako ta ipurwak ka dito inaladan. Ha? Unay daytan nanang. Anyamot ti kunam nga ibagam lakay. Bakit? Maawatan ka. Maawatak may ti anak ta. Ang maukno kasanot ti kinapatag dagiti masitas mau. Gam, limot ilbe ti kakaasi nga agibagbagkat iti timba nga adap no ti danaom nga agirikirikos di tarwar ti balay nga agsimsibog kanang iti nakadado amulam. Ha? Day talaki dain. Apay, di ka maasan ba kay? Uri lang tugtog kay nga magnamang bit-bit iti timba. Imbagak mo't adi na punpunwan tapnusan mabanog ngumtangken ulo mo't di nalakayat ag subli-subli so punwan na titimba. Di basol na? Di ko na kumabakit. Ag sinabat kayaw para iti pagsayaatan nyo adwa. Anya manad di kayat mo asawan? Ikamat iti pakonsuelo de bobo ang makuna Anya? Rigalwa mo no tangdanam. Tapno di na marik na ti ketangken banaog. Narigat ti mangirikaw si ti timba anap no ti danom na. Ay, inaayamat. No tagirigatam ti mangtad iti anak ta. Ore siya kaun ti mangtangdan ken Juana. Una, taado ti kwartam. Awan nga raw. Kat, apay nga raw, kasla kakalkalayngan amang ibaga atang danam ni Ilbay. Mga alakmudla kumakin kay ti pangtangdan ka. Ay bagtit alaklakayan. Nay-daytan. Nanang, mawatan kayo. Mawatak mo't niya din. Ken agpada kayo napatag ka na kami kanitatang. Okay. Anya ayat ti parikaut. Kaslada saan nyo nagkikinaawatan may papan ka nagiti masetas. Kano pinanggap na nga ibargen dagiti masitas ka. Nulabsin tag sao ka kaya na nga ipadawat aminan. Naglukaw. Nanang, maawatan kayo kunak manin. Ni mo tading marigatan. Sa kasapulan na ti pangay ayaw. Bakay ayaw mo. Tapno awan rire, siya akong tagsakripisyo. Anyat kayat mo asawan Sherwen. Linawas swelduak niya ding. Tapno nagagatlat ta mga sikaso karang ti mulayaw. Unay daytan ka. Agam di kayo matanagan, ta sana maksayan, itod ko kada kayo apakitsindayaw. Ken adalat tamot para kada kayo. Ti kayat ko lang, kahit maornos, ti oray kabasita na parikot, di ti pagtangan. Ha? Mayat kayo kanina nang. Ay ta saan mo't adakas, ti kayat mo mapasamak. Agyaman aklanang. Nawan nga rodan ti parikot. Nakasarita kong nga imuna da LV kang tatang. Solban ti problema na nang. Unay na itan. Ay pagyamanak nga rod anak ko, iti daytan nasaya at anapanunot mo. Ay, unay daytan ka. Isagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel,
ti pakasaritaan arapalwan. Knockdown aya. Day talamang paspasakit ti amom. Nga uri awan ti basol ko ken ka. Di mo pa ila ibaga no na umakan kanyak. Masapol ayang ibagakin ka. Amom latan. Naulpit ka, Roel. Di ka man nagdrama-drama. Saan ka man dramatista? Kanayon nakapasakitan. Namin anon ngam agpakpakumbaba aklaan. Tungpisan ka man ang makitam. Kastamlatan. Ang kauma ka. Agsinatan. Si Kapay tadaganas na mangibaga kanya kiti kasta. Sige no day tatimang paragsakan ka di aramidem. Talaga mo. Isa panawan kan. Unay moddaytan nga aramid mo, Roel. Goodbye, Rosie. Hello, lover. Unay daytan a tao. Si Mairo at talaga. Agkaraa pa kayo nga agasawa, Ruel. Apay di yung maurnos ti bagbagiyaw. Makauma na nang. Asinaw ti kaumam. Nadya babae Amok at ti asawam ti kaumam. Apay, akaumam. Damagan niyo pa lang. Nagsingpat kaumam kidain. Sika ti rumbeng akauma na. Iso nga ro da pimanaw ako rin di balay tapno agin nadayo kamain. Saan na nasaya ti kasta? Nasayat na nang. Anya, unay daytan kaka. Nasayat agin nadayo tapno awanan ti kaapa na. Kano si kamo ti mga paapakan kwa na? Iso nga ro da pinanawa ko tapno awanan ti mga apakin kwa na. Tapno awanan ti mang pasakit kan kwa na. Inadayo ako tapno malpas ti problema. Anya, kasta ti panang sulbar mo? The easiest way na nang. Sige, kaado tinapatag aramidag. Nagalas ti kababalinday ti atao? Unay daytan kaka. Apa di mo unsang patan ni bakit mo, Rowan? Saan nga so ti kahit ko pagsaritaan tangkal? Nagiti makaparagsak ti kayat ko atapig. Sana nagiti maka-stress. Ay, unay daytan kaka. Imay kayo matlangan dito balay na tatang. Hindi kahit ko pagsaritaan kat dagiti lang makaparagsak atupi ko. Kas kumay ti anya. Kas kumay ti pagraragsakan. Dagiti dayag ang makaparagsak. Aywan gaya man kan. Tapno naragragsak ti saritaan. Irwar ko man tayo nginginaan kang naimas nga inuman ta. Kas tama ta pagpulutanan ka karagiti agkakaimas. Ay unay daytan kaka. Nagsaya at kamutan akaanakan. Wana ta nasaya at kayo mat kanya kang kail. Alakit irwar bungarudan ate ibagbagam tarugyan tan. Tuloy ang ligayang kal. Uwan kastya ka na yaw tapno happy. Ay uwan ay unay daytan kaka. Kalpasan ti ragragsak ta di ti balay. Mapantapay ti balay pagraragsakan. Ay unay daytan kaanakan. Makaparagsak ka talaga. Naulawa kang kanakan. Ang kaya ka mangisalay tinalapsak. Gawang ka. Ayaw na. Nalaka kaya matamtamaan. Sakit. Kurayag patpatnag sa anak ka matamaan. Basta ti manginom ka na kan. Arak ti sumuka. Let's dance. Unay na tanang ka. Let's dance. Yawin mo niliwliwat sa waman. Ay, mga na indarumnak ni Rosie no. Aramidag na idangkan. Ay, kapoy ka nga da. Nala, agpapas ka na ta na mga rakaw kung mga gagkan kuwana ikag nanayaw. Unay daytan ka. Yanta nga ay sikati kay kayat ni Ruel akasangsango kasinsen. Sika man laangan ti mangurnos kadakwada. Sana problema na ita kasinsen. Ura mismo mapanak iti balay na.
Ni Ruel ti kasaritam, ta iso ti agbasbasol. Agpadadaatam no makunang awan dasdasiga. Agdadatamat ani Ruel ti agbasbasol. Iso ti mangpaspasakit iti asawa na. Iso nga rod ti rumbeng abagbagaam. Kadno ada sakit ni Ruel. Ang mga no gumura no mapasaktan kat maatakay. Makabasbaso lakpay. Nagkunamot nga da sakit na. Ada sakit na iti babae siguro kada arak ken bisyo. Ay uray na itang kaka. Ingara umumutan kasinsain. Mala, urnosa kita. Una ikaw nakasarita ni Rose. Iti kasta, maurnos ti amin. Jay agar arami di ti gulo at ti kasarita mat. Unay daytan kaka. Ne, da kayo mat gayam Uncle Cardo. Dumanon kayo. Yaman ak Rose. Agtugaw kayo, Uncle. Thank you. Anya ka diti may paiko kada kayo, Uncle. Imayak tapno maurnos ti amin iti nagbagtanyaw ka ni Ruel. Kayat mo ka day? Una, Uncle. Tartari gagayak ti kapya, kental na. Nasaya at no kasta. Ala, saan yaw na padakkelan ti parikot ti adwa ka ni Ruel? Uncle, saan asyak ti parikot? Tawan ter aramidek amadi. Aguray ka pa ya, denggan na pa. Masapaw nga da napakumbaba ka na kayaw. No, kinapakumbaba, Uncle. Kanayon, ngagpakpakumbabaak. Ngam kanayon nakmuta paspasakitan. Ay, sana nagit tinapalabasan ti bagbagam, Rosay. Tapno maurnos ti amay. Uncle, ibagbagak laeng. Tapno amuyo mo, tinararamid na kanyak, ngagkakasakit. Kinunak mo, saan at tinapalabas tinak nakamatam? May sa? Ha? Nasaysaya at no, kinaawatan kayo. Madi ti mga apa iti asawa na. Uncle, siyak tep apaan na. Ibagak dagiti pagtengin nararamid na kanyak. Tapno diyo ko na asyak ti mga paapakin pa. Kinunak mo, saan at tinapalabas tinak nakamatam? Dua. Uncle, lumlumda ang aklaunay langarudan. Tapulos adin akon inas asikgan manipod pimanaw. Iso nga raw ngay mayag tapno ornosak ti amin. Kat di ka mo't makauawat. Kaslasan ka profesional. Ha? Yalanak man iti daram. Kanay matsyananak ang makisarsarita ka na ka. Anya? Ituloy ta ti saritaan. Awan sama ti pagmamaayan na ti asaritaan. Anya turasan. Agyaman ka ta syakti may mangurnos ta kayat kau asalbaran kay ti dahi ti aparikot. Gam natangkin mo ti ulam. No, sabali lang ti umay mangurnos ka na kayo. Diyak laamaw no di sina ti bagsak na. Ha? But-but ngendak ka di, Uncle? Nagkuna, abot-but ngan ka. Kunayo ngamin. Ano sa balila ang timay ng urnos iti parikot kat sina, tibagsak na. Saan ka abot-but ngayon? Ibagbagak lang, adi mo sayangan ti kanitap. Isungaron ngay mayak, tapno masalbar ka iti panangisina nila kay mo kan ka. No day tay bagbagayo ang kalapa nagpakumbaba. Adun adaras at sinaktan na ngam nagpakumbaba aklata. Awan ti asawa makaramid itar aramidak, Uncle. Kirunak mo, asan at tinapalabas tidak nakamatag. Talaw. Tapaya nagtangkan matan ti ulam. Yibubkas ko laang mo't, Uncle. Tapno maawatan nyo. No kasano ti kasakit, tinararamid ti asawa ka na. Saan adag itang amin ti bagbagam? Upat! Kayawan, natangkan ti ulam. Kaslasan ka, profesional. Sayang ti kanitok. No sabali lang ti may nakisaritakin ka, nalpas ka. Anya? Unay daytan, Uncle. Kunak man no makatulong ka mangurnos iti parikot dagiti dua. Ay awan, narigat akasarsarita ni Rose.
Di na amot agpakumbaba. Denggenak kasinsen. Anya ti bagam? Ni Rose ket nakakaase. Lumlumdaang launay. Ti kasapulan na ket andingay. Ken nasaya at apamagbaga. Tapnusan ang makapanunot amang dangran iti bagina. Nadagdag sen ti barukong na. Ang manya tinaramid mo a klase ti panang bagbaga. Adaya kasta ang mapan mangandingay unumang bagbaga. Napan ka mo nang insulto. Napan ka pa'y mo lang arod no agdardaras ka mo launay. Lumlumda ang jay tao. But ngam. Bilbilangam ki den. Knockdown aya. Tapno bilangam. Ada manak out ano kasta. Kasta aya mo ti mapan mang bagbaga. Agong ungit kamutan kasinsan. Kasanukot mangidumduma kamot. Apay, di mo may turid na bagbagaan dyan may isa. Ta isumot tagbasbasol. Iso ti pride launay. Iso ti nang pasakit. Oh, anya ti makalapod ken ka amang bagbaga kin ni Ruel. Gapu ka deta, papainuman ken pagpulpulutanen na ka, ken pagsalasalaen na ka iti pagraragsakan. Ket jay maysa, adala ang dita akas lapimpiman. Sana matagtagare. Di ka makatagarian niya. Kasalaw ang makatagariak. Ket imbang kamutan kasinsen. Unay daytan kaka. Bilbilangam ki den, akasla na knockdown. Insultun pay. Ta ibagam akaslasaan a professional. Kas kadabut-but ngam. Nagawan mo't na bain mo kasinsen. Dayta bagi matibagbagaam kan bubungam. Sana jay tao alumlumdaang. Dayta nga impakitam. Jak kayatin ang makibiyang kapay iti parikot na giti agasawa. Kanisar deng maun, ti agpaspasa nga ile, kan agpalpalibre ti anakaw. Nalawag! Tulungan na kiti parikot ko, Angkal. Kunakman, no si kadya tao nga awan parikot na. Agparikot amin na tawang ka. Kat sana sinsinan ti parikot ka. Apay aya, nadya liwliw a rupat kwarta. Kaguram sa mutan ni liwliwa. At iso ti mang liwliwakan ka. Durugan na kanon di bakit na mangidarom kanyak no jak itad amin na kayat na. Ay, blaffer mo't gayam ti anak ti jablo a babae. Kikil pa ya. Inibus na nga runan ti kwarta. Kat ti kasakitan, nagayam kalibin na aburangan. Kat amu na takanupay adwa na diya kalibin na. Anya, ay unay daytan kaka. Pabugbog na kanoy ti dadya tao, no jak itad ti kayat na. Iraman na kakanumag, angkal. Ay, nagloko batan. Tinukunak lang arunan, but-but nga nakpay. Kasanuak nga ta, makakalken ko na. Ay na, dayta ti parikaut ka anakan. Da kayo matinang durdurog kanyak, angkal. Da kayo tinang ipasubo kanyak. Sa masapol da kayo ti mangrisot iti parikot ka. Anya, ay, unay daytan kaka. Sana mabalin na diyo sulbaron na tiya parikot ko, angkal. Kakaraman kayo ti daytoy. Ay unay daytaan. Nanang, adda ka no da Ruel kan Uncle Cardo ito ospital. Anyaya tinapasamak. Adda ka no lalaki anang lugub kadakwada. Kakaasi da ka no iti namay andagi dya lalaki. Tauray dala na awanan iti puot kan dara-dara na ipan iti ospital. Anya! Ay sus, delikado nga rudin Diyak kaya't nga dadaka sa mapasama kiti asawak nanang. Mala, mapanta nga rudin iti ospital. Tapno masambut tapay ti angis da. Anya? Agyaman na kiti kinaimbag mo, Rosie, bakit? Pagulidanan kang asawa. Kasjay pa'y tinararamid ko kin ka. Lipato mong da jay lakay. Tapno saan nga adda may dalit ka. Anya nga ita.
Nimot larose ti kamang mo. Anya nga tinaitulong ti bisyom. Anya tinaitulong ti panagbabaem. Ken arak. Ken anya mo tinaitulong ni Cardo ken ka. Nanang, si babasolak. Ngamuston, di da konsideran tad ada marigata na. Mala, agsarsarita kayong agasawa. Ta inak mamagkasarita ni Cardo. Padam dayjay anak down. Inak mamut bilangan. Ha? May daytan nanang. Anya ngay kasinsen. Dandani ka mo na ustal. Wala raw kasinsen. Dandanin at talaga. Nagapsutak unay. Katyak pala makabangon. Knockdown ka aya. Awan ang around. No talaga abilangan ka. Knockout kan. Tasaan ka mo gaya mo na makatakder iti na may andaken ka. Kasinsen. Mababay na kaon. Iswadi mo ni palagip na itabilang-bilang. Amok tirik nam. Isong ang kindawak iti pamakawan. Noon yaman tinagkurkurangak kada kayo. Amen. Nay, agkid daw kamutan iti pamakawan. Talaga aya, manakaut kan. Ay, unay daytan kaka. Agyaman kayo adwa, tanasingput ni Rose. Iso pa itinaginteres nga umay kami dito ospital tapno tulungan da kayaw. Ti tao binilbilangam akas lanak down. Sika ita tinak out kasinsen. Nay daytan. Itan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Knockdown na aya. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan, anapauluan. Letra A, apagbutbutngan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ne, kastaw na ti partak ni nanang mamay dito. Un nga rod manong. Kadaytan. Ay, aglisi kayo. Orenak na nadung pariti kadadaras na. Adan samot mangkamkamat kininanang apulis. Wano tulisan. Awan mo't makita ka sumungad. Wano, amangan mo't no daaso amang kamkamat kininanang. Awan mo't makita kita kalsada. Kan ada ko magtataol dita na. Apay nga rod akas taunay ti daras ni nanang. Kasla mabutbutang pay. Amangan no nakakita iti di makit kita. Ha? Ni manong mo't. Di makitkita nga rod. Di saan ang makita. Unay daytan kaka. Tatang, apay nga taan nagbalin ang managbutbutang ni nanang. Pagkunaam, anak. No agga po itirwar, kala at ngagtartaray asumungad ang mabutbutang. Kastamot laang no abda dito'y balay. Adagon daway nga agtugtugaw ni nanang dita balkon. Pagamuan takala at asumrek ang nakaparpartak. Mabutbuteng ka day. Diyak nga rod maawatan, tatang. Ang mga no adda nakita na akabuteng na. Anya ti kabuteng lang ay kat imal-aldawaan. Tatang, takrut ka din ni nanang iti al-alya. Salmag, nagturad nga dalyasat nga oray rabi-rabi eh. Nakaskas daaw mat ni nanang. Ang mga no mabagbag titan. Anya? Unay daytan kaka? Nanang, adanadlaw ko ka na kayo. Anya ka di dayta anak? Nagmalmalamat, saan kayo armarimar? Ay, no anya man dagiti madmadlaw yu kanyak. Saan nyo na dildilawan? Taaman na yun, ang laang tipad nakariribok ko. Ha? Mati kawak nanang?
Anyat pa katikawam. Mabutbutan kayo, ano mariribukan kayo? Ano anya? Kinunakmatan, Brian. Adi ka agdamag-damag. Tamanayunan ti pan nakariribok ko. Ay, aglisi ka, tada sipsiputa. Ay, unay daytan kaka. Ada kwartam lakay. Automatic Automatic nga da. Automatic nga awan. Tisungbat ko kin ka. Wen kun saan lang ti sumbat ngamin, complete sentence ka pa. Unay daytan. Amumay, sa anak nga trabaho. Iso nga awan pagsusweldoak. Sa laada kwartak no adamangtad kanyak. Amumlatan nga awan kwartak at sa anak nga trabaho nga raw. Anya tamok ngay, no ikan na ka ni Brian, ta iso tag susweldo. Ikan na kaangam may busmayt. Apay, di na kayaw awatan aya. At damot sag paminsan, ipalpalingkik mat, iso akurang dayjay. Ibagam ken kuha na ata na yunan na. Ay mabainak, iso asaanan. Saan mo tadakas dayta? Saan akababain? Ti kababain, kat no umut utang ka di tarwar at ila pangigat-gatangam iti ut-utangam. Unay daytan kaka. Aguray ka man bakit pangan-anwam ay ti kwarta. Apay adamagam, adamot pangusarak unay daytan. Pangusaran nyo iti kwarta yan anang. Ada ko magatagak anak. Anit nga tangan niya, ta siyak taon ti mapan kumatang. Ay siya kun anak. Anya nga minlay taya. Siyak nga rudon ti gumatang. Awan nga min kwartak dito eh. Dumagasak to pala ang mangirwar. Ta siyak to kuman ti gumatang iti gatangin nyo kuma. Tapno saan kayo narumor pa'y. Ang mga no makasalaw kayo man nandita iti pagbutngan nyo. Unay daytan kaka. Imbag tanasabat ka, Riming. Ay, da kayo gaya, Mrs. Sumalit. Kat, kumusta ngay? Kwa. Ada pagbayad mon? Awan pa'y nga raw. Kunakmat, no intong sweldo ni Brian nga anak mo. Sana yan ang sweldon. Nangtad mo't imdas la pinakichindak. Kano nga rod? Intun bigat. Intun umay alawas. Sigurado ka? Tapno mas sigurado. Intun umay abulan laengan, Mrs. Sumalit. Amangan mat no intun umay atawan, ti kayat mo asawan. Kwa? Mabalbalin mat ano kayat yaw? Sumalitak no kastilang. Nauma akong Riming. Umaya kije balayo inton umay alawas. Sana ka pumanaw. Aginggat mayawat mo, ti pagbayad mo. Ay unay daitan, kaka. Umay to kano ni Mrs. Sumalit dito'y balay, inton umay alawas. Ano ti umay na kuan dito'y balay? Umyan siguro Adan to ayapaskan intun umay alawas. Awan mat. Apay nga rog nga umay umyan ako nam. Kay sumati ko na. Imbaga na nga umay umyan. Saan? Salait. Tikawin nakmat bakit? Umay umyan ako na ako nam. Ti ko na no umay ditoy, saan apumanaw, aging gaamayawat ko ti pagbayad ko, itinaalak kwa na ide. Salait daytan asumalait. Unay daytan kaka. Nakapasyar kayo mat, Mrs. Sumalit. Katnimbagam nga umaya kita? Ti ko na, katno, saan nga iti dayto alawas, intun umay abulan. Ay sana mabalin. Sana ka pumanaw ditoy. Aging ga, amayawat mo ti sibubu kalabayan mo.
Uday-daytan, kaka. Si uulimek adumdumngeg ti pamilyam. Kumit kita dala kanyak. Urayak ti bayad mo, aging gatlumneg ti init. Ay uday-daytan, kaka. Nulumneg ti init, katawan pa'y ti mayawat mo. Ay agawid kayo ka din, Mrs. Sumalet. Saan? Ha? Kasanulaangan. Ne, apay adamagam kanyak. Adaken ka ti sungbat na. Kayat mo asawan. Umyan ka ditoy. No awan ti mayawat ko ka. Nasa umon. Dito yak pa yan namangan, ag merienda ka nagdigos. Ha? Ay unay daytan, kaka. Iso asan ka ngagreklamo? Ay nung ay mangtuda kiti kagudwa. Kanon to garod manan? Nga itid mo tinabat-bati a kagudwa? Ay mangurnungak pa'y ako ma. Mano nga oras? Nga ornongam ti balance mo? Unay daytan, kaka. Saan mo't nga oras Tawan mo tag sweldo iti inuras. Mano nga rod ngal daw? Ay saan mo't nga inaldaw ti sweldo ti anak ko. Sige. Intodo may alawas nga rod. Saan mo't alinawas ti panagsweldo ni Brian nga anak ko. Mabanugakan ka. Salit ka. Ibagam jay eksakto ngal daw ken oras. Taiso ti umay ko. Ang sakpay na, mudto yan, di ka gudwa bayad mo, tapno makapanaw akon, anak ti salit kit de. Ay unay daytan, kaka. Apay ngamin, ayah ta nakaala ka iti kwarta kan ni Salit. Mrs. Sumalit. Di mo damagan, ta nausar ko nga ruden, ti pampanunutek ita, kano kasano ken kaano amaited ko ti udek. Ha? Imbis nagdamag kayo, tumulong kayo langan, tapno malpas ti parikaut. Alright, daytan kaka. Laglaing kamutan bakay. Amuyo metan, ad arigat akasarsarita day jabakat. Ay, nagrigat pa yapapapanawan, urayan niya ti ibagbagak, kuno ipakpakaasik, saan lata pumanaw. Maawatan tayo. Tauray si ka. Narigat ka mat akasarsarita. Ta di mo pala itid ngamin ti alalaan lakin ka. Idi pa'y lako maanggad ngentid ko da kwartak. Awang mga rudan. Ta nagpa-Amerikan di pakitrabahuak. Isungawanan ti pakilabaak, pakiplansaak kanda tumapay. Mangbiro ka iti sa bali a pagsirkam. Awan mo't nga road. Uray anya ditaan. Tapno maitid maun tinabulod mau ka ni Mrs. Sumalit. Tapno sa nakasalitan. Just kay. Ay unay daytan, kaka. Nairanamot nga may naging bata nga kiti sukat ti laptop ko nga agpalpalyana na. So, ajak pala manayunan, itid ko kada kayo. Anya nga rod nga no, awan. Ano san yun? Malpas tulad ta ta problema yo. Bakay, agyan kan iti balay na, aging may quits mau. Ay na, nagrigat mo't ti agyan ijay, ta inuras nga dabisita na, kanagpatpat nagdamang mangan. Unay daytan. Apay 45 days nga agpatpat nagamangan. Ag-happenings da nga road. Siyempre, aginom kan maganda, iso nga only work month. Unay daytan kaka. Trabaho, nga matiperper. Ano sa mo na, tapno malpas ti parikot mau. Nanang, Ito na. nasaysayat siguro no ilako tayon dagiti sanyong usaran aburluloyo. Awan samot ti mangayat. Balitok ka ni dagijay. Saan nga road? Anya nga ron nga. Bronze, kadalandok, ngam skinless. Anya? Ano na netan? Iso ka ni dagijay, tinangyalaam ka nagiti naalam ka ni Mrs. Sumalit. Ay saan la dagijay mo ta? Adupay,
Kun agtrabaho ak mga miniday. Ada maikarik aswildok. Ngamitakit awanan. Ay, nagitan tubat ngamin ngay sabsab iti bagbagi. Ito na ram. Bagata di mo pa sabitan tagong mau. Sapay nagngingina. San mo't na may salda? Ay, unay dahil saan. Sana ka sumangaw, kinimisis sumalit no may ditaw. Paparad yung harod na nang. Oray sa dino ditanda. Sala da ka na yung pagbutbut nga nyo. Ay nagrigat ngamin na makaawat. Kung nagrigat na papapanawan. Nanang, iso daytan, daytay kunada letra A, pagbutbutngan. Letra A pagbutbutngan. Wan manong. Ala, ibagaman. Pagbutbutngan sa letra A. O di alalya. Saan manong? Pagbutbutngan, asan asaruten ti pangmutbuteng. Pakaasi, ken kararag. Saan aya nga alalya? Damagam kininanang amuna dayta. Ay di nakman iraman iti kalukwan niya. Ngam amom nanang, jay litra pagbutbutngan. Anya dayta aya. Saan mo't nga alalya ako na Nay, kita nyo ti alalya, no ada pang kontram, kuno ikararagam, pumanaw adagos. Ngam daytoy litra pagbutbutngan, di mo mapapanaw. Nga ure anya pa iti karkararag mo. Uno anya pa iti pakpakaasim. Letra A. Alalya. Animal. Aso. Ada ka di karagitim, bagak ti sungbat na? Ibagak man laengan. Ti letra pagbutbutngan, kat dun nga kananang. Daytoy ti sungbat na. As in, agsingsingir. Ay, unay dahitan ka. Limeng, Ne. umayak man. Ops, speaking of letra pagbutbutngan at daditan nanang. Ay, inak aglembengan. Ne. Amok, nga ka dita. Di ka naglemang rimeng. Sanak madla pumanaw. Orayan ka. Delikado. Oray mangkat ag citizen akong dito'y balayo. Unay yan. Unay dahitan ka. Salit ka. Di ka pa'y larumwan. Kasanon da ito'y manong? Itad kun di allowance ko, kun pakitsinda ko maninanang. Tapno malpasan da ita, parikot. Bakit? Nakita mo ti epekto ti saan nga agpanunot ana imbag na adda kayat na tagikwaan. Lakay. Naamiris kaon. Nasaya at lauray. Kunak no iraso namanan. Saanan ata naamiris ko mga rodan. Saan ton apulos maulit. Uray kumaa, no man nakaawat ti bimuludam. Saan ba nakarkaro pa yung alalya pagbutbut ngan. Yaskay. Imbag kat dyan alya ta mapapanaw mo na kararagam. Uno pakitaam iti kabuteng na. Jay agsingsingir ngay. Arig na makipinnatnag. Jaskay. Saan apulos ang mapapanaw? Salit, asumalit. Saan matkit di nga amin Angam na, ay, uray daytan ka. Di taan dinagibusan di pakasaritaan, Pauluan. Letra A, pagbutbutngan. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan, Pauluan. Nagasang nga ayat. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Ay, makaulaw ka Chirwin. Inanang man. Saan mo ta makaulaw ti inusar ko abang banglo? Nagbanglon tupay.
Makaulaw ka po managnay kisangok. Kasla ka soldado ng agmarcha-marcha. Agatras agabante. Unay daytan. Mariribo ka na kami no anya tigatangag. Unay daytan ka. Gatangam laeng pakariribu kampay. Ay no sardinas ti kayat mo agatangan. Inka agatangan na naglaka. Sardinas? Sana si daan ti kayat ko agatangan nanang. Kawas. No kawas din ka gumatangan. Saan akawas? Regalo para ti may saan nadayag asan nyata. Unay daytan ka. Dahil lumablabaga regalo. Lumablabaga? Wala nang. Ay na anak, ado ti mabalin nga irigalo lumablabaga. Sana makan. No makuna regalo. Mabalin mo taday tay napatagkan ka ti regalom nga uray anya basta nalabaga. Uray anya nalabaga? Kuwan. Sana ba do? Uno sapatos analabaga. Medyas analabaga. Uno kanlugong analabaga. Uray makan analabaga. Uno mula analabaga. Mabalin. Ayos Adda mula ka nalabaga kat nagbungadan. Oh, di isuntitan mo. Nalpas ti parikaut. Naidaytan ka. Kunak man nunapan kan iti ayan ti kursunadam a babae Sherwen. Masapol ngagsaganak aning bagnanang. Saganak ti ibagak. Ken langak ngagparang iti samo na. Unay daytan ka. Ay nga maguray ka. Sino aya dayta nadayag asan yata ngay bagbagam. Ni Judy di taili na lang. Ay, daytay mistisa Kastila. Wala nang, napugtuan niyaw. Di ka lang nagamakaw, nanakaw. Apay nga agamaka kat nagsaya at ataw na jay. Naisem abalasang, isa nakapimpintas. Ngamay sa ka amarigrigat ama ikumparaken ko ana. Sa kasladyo sa dayjay. Idinto ta si ka kat kasla maratangtang. Apay rotong-rotongan na roba. Una na ito na panangilagawan nyo kanyak nana. Kasana kat agpapauso kamot ngamin iti buok at imakder. Amom jay shell amaratangtang. Kas jay kila nga taulom. Una na itan kaka. Bakit? Papanan ni Sherwen. Binalkot naman iti plastik. Nagitay bunga, nagiti mula na asilay. Ay, mapanay lako siguro, Inapit na ngay lako. Apay nga, pati sanga ka na bulbulong, di na inikat. Ay, katapno saan ang malaylay adagos, siguro. May salang matarapay. Iso lang nga tamot ti order, Nakaskas daw. Te anya, lakay. Ito ti burburasan na lang nga ilako, kat lagi ti bunga na. Igarapon lang nga ilakaw. Ay, sa balimot nga style ita, Ay, unay daytan kaka. Dapay gayam style na mangisaganay ti lako na asilay. Sapay pasi nga naglalabaga na bunga na. Ayaw na daytan. Asla nagunag si pampanunutan, Judy Apaw. Sino ka na iti pampanunutan? Diyay namnamaak nga umaymang pasyar kanyak, idi kaaldawan ti puso, lolo. Jakmut na uray. Ayaw na, no saan mo na uray? Sigurado nga nasa bale a pinasyar na. Iso ano kasta ti tao? Saan maun nga ikaniti importansya?
Dakit ti umay mangpasyar ken ka sa balay ket idarirag na ti ayat na. Wan ko na madagosan ta agkalay sa kayaon. Anya? Unay daytan, lolo. Ha? Right. Isu daytan, lolo? Inaksaktan. Ay, ti maraya na napandang sabat. Ayun ay daytan kaka. Sa balya talaga ti panawon ita. Si kamot gayam, Sherwin. Kunak no ni Dexter. Ha? Nagtulag kayo kadi itang aldaw ni Dexter? Saan? Ngam isu tinamnamaag amang sarungkar kanyak. Awan mat. Ay, gayam. Anya ka di tigagaram. Ada kumaited ko ken kayo di. Dati oh. Wow! Flowers! Ay! Kunak no nalabaga sabsabong. Nalabaga mo't gayam asili. Very proud ka amang isagot kan kay ti bunga tinagrigatak yun eh. Uray sili na day tataan na ornos kan napasayaan. Mabanti na po nung ayat kan panangapresyar. Unay daytan, Sherwin? Naggasang mo't ti panagayat mo? Ha? Ay, saan mo? Napintas ti ayat ko. Napudot kas iti sili. Nabara. Awan Sherwin. Diyak mabalin nga imula dagita. Naluumdan. Kati sumaruno iti dayta, magangudan ton. Kan, saan na ka mabalin ang mga itisili, tanakaro ti acid ti tiyan ko. Saan mo't naluom amin? Kas makita mo. Ada berde anay laok. Aywan. Adamot berde asili. Angam, agpapada dagita asili. Iso anagasang. Ay saan? Nagita lang babasit kan imaratidog tinagasang. Nagiti kasla kiling-kiling wano bell. Kat saan nagasang? Na mas nagita amay lang iti chapsoy, pansit, adobo, kan daduma pa'y aluto, kan nasustansya. Ay, wan ngagpaiso. Ala, agyaman nak, Sherwin Awan na niyaman na, Judy. Tinapatag, welcome aklata dito'y pagdaangan niyo. Okay lang, Sherwin. Sige, agawid ak na ruta. Ha? Okay. Thank you, You're welcome. Imbesa sabong ti regalo nakin ka, silimat. Awan pa kausaran na ita. Lolo, jay sabong, tawan pakausaran na. Dayta sili, kat ado ti pakausaran na. Pang Ricardo, pagsawsawan, kan ado pa'y aluto ti pakayusaran na. Jay sabong kat awan, ta saan kumat amakan. Aging ga amalaylay ton, kat agbalin laangan ang basura wano wara. Sa anak mo tanas sumiti masetas? Ha? So nga, okay laang mo't dayta sili, a regalo ni Sherwin, ta nagtaod mo't iti puso na, kan nagbanugan na mo't amula. Ay, sili, may regalaw, iti may sa abalasang. Ay, just kay, unay na itan kaka. Oh, Kat, napasungbat mo mutlaang ni Judy. Timing mo't ananang. Kaya't mo asawan, zero ka ita. Saan mo't nga iti dayta? Ang timing adan tao. Kaano nga'y? Inton madaanon ati mauri nga adan tinaama panagayat iti may sa adayag. Ay, awan ano kasta? Sakba, bunda ano mabaybayag ka? May dayta nanang. Diyak kaya tagbalin ang darasudos. Nagalas ti kasta nga ramay. Kan amangan no madismaya kanyak ni Judy no kasta. Amaw, Sherwin anak, kasla pa ka nanday ta. Ano mabaybayag ka mapanagala iti kanam, kat ado ti may amiron wano agrarawot,
Ay, maibusang ka Maagawan ka, anak. Saan mo't kasi ti makanday tananang? Sapay saan nga iririgalo ti sili nga inted mo. Ah. Ay, just ki kamot, anak. Regalwam ki din ti may sa abalasang iti sili. Ay, naggasang mutten ngay day taga ayat. Anya? O nay daytan kaka. Magpanisirwen ta pinasar na ka ngam ti or-oray mataaw. Wan nga rod, lolo. Anyan aragsak ko no ni Dexter ti imay. Apak, no awan serbay binti may sa lalaki. Saan mau ngay kaniti importansya. Ngamen, no napatig kakin kwa na. Saan ang makaid na, aging saan na ka makita? Ha? Dalakit di kayan ayat nan, iso di nakamasanga wapasyalan. Ang masango na kantaw alok ko ay. Anya? O nay daytan kaka. Iso nga gananad ka apaw. Delikada o nagitikas lalaki. Ure bulong no sa nga lakumati kayaw, awan pa na sagot na ka. Unay daytan nga agpaiso. Impagpay ka ni Sherwin taure nagasang ama ko na tisilay, kita danay sagot na ka. Iswasong batam kidain tagkalay sa kayaon. Anya? Dinto pa'y nagaram, lolo, sungsung batak kit din. Ay, nagkapoy yan. Uray-raytan ka. Ada nakaparpartak. Adamot kapoy kan ayat. Das kaya biyag. Ayawan kapoy dyan talakay. Apay aya. Saan natawid nasiglat no may papankan ayat? Di bakit may? Oh, agpay sumat. Diyak la kaya talagipan, tanagalas ti style mo iday, nagpartak ka. Ay, di mo dilawon na gini, bakit? Tangamain, naglabas dan. Saan na maulay? Saan na kun ang maulit nga ayatan? Ay, ayatin ka lang arudan. Pagdatunan ka manan. Anya, imbaga kaya pagdatunan na manan? Ay, ulay na itang kaka. Sherwin, anak. Agburas ka aya, kadagiti maes mo nga ilakom. Sana lang, mangluto ak lang. Ay, mangiluto ka iti merienda tayaw. Ay, nagsayaan do kasta, naimas ti kapurus ang mais barok. Ada pang tidak nanang. Sino ngay manan? Ni Judy. Ay, just kay, sile ka na maes, titod mo kan kwa na, kababain mo. Ay, sana nang, nagimas ti mais. Ay, unay daytan kaka. Mangilang bungak. Kan mangtidak iti saan analutaw. Iti kasta, mabsog ngagmerinda. Unay daytan kaka. Wow! Nagimas magdaytan, Sherwin. Umaya mo ti Bangluna. Talaga parakan ka, Judy. Pinilik na iti kapipintasan ka na iti mula ka mais. Taiso ti inlutok. Iso ti itad kukin ka. Talaga nagsayaat ka, Sherwin. Kasta kumamot ni Dexter. Umaynak kumamot sa rungkaran kun ikan kadagiti agkakasayaat ang makan akasiter aramidam. Oray saan ngagparparang. Kan oray saan namang tag. Ta adaak mo na para itad. Ha? Unay daytan kaka? Apak, sumbata mo ni Sherwin ta akalay sa kayaon. Iti kasta, awanan tinamnamaan ni Dexter. Unay daytan, lolo? Kintak no saan na masaksakitan si Rignam. Ta awan na talaga ti mauray mo kinkwana. Dayta nga rin ti pagladladingitak, lolo. Ta, imparik na akursunada nak idi.
idisaan kong inaklon adagos, gimura mo tan. Kat na itabarag, kinagalas iti may sa lalaki. Imbag pa ni Sherwin tanang ti bunga ti sili na. Kas kada bunga ti mais na. Nada nalutaw, ada saan. Ada para intaw. Itong sumaronaw, anyapay nga taabunga ti iyig na. Ha? Unay daytan, lolo? Ha? Anya ti kunam? Bunga mo tinyag, ti itad mo kan ni Juday. Una nang. Ay, kababaen dagita itad mo. Saan a klas? Nanang. Nagiti na sustansya protas kan natin itid ko kan kuana. Tapno sigurado apakairanudan na. Saan ka ta plastik asabong? Uno natural asabong. Titid ka. Ti sabong ang laylay. Dagiti plastik mo madadaal kas kada marugitaan. Ha? Imbag pa dagiti makmakan ata mamsog na nang. Ay, sa bagay nagpaisumat. Saan ko pala kayan ayat kat mamsugan? Unay daytan ka. Ala kasapay la ko mga rod anak. Tadan to banagen dagita ngar aramidam. Talaga nabsugak lolo. Paboritok tinyog. Kat iso tinted ni Sherwin. Kan inlaok ko pa iti salad, nagimas. Iso nga rin ako nakasong bata mo na mamsukan to ti sidong na. Unay daytan kaka. Madimot ati kasta. Ano nga rin ti sayat mo? Dahil lalaki asadot. Apag mulagatan na kandulaan nga po ti bisay. San mo't siguro, lolo? Adan sapay mula ni Sherwin asan diya. Layimas na ijay. Ibingayan na kantumanan ni Sira Madam. Un nga rod, lolo. Anong awan mo ti sabali nga bagbaga na kanyak? Apay ngay. Diyak amua? Amangan magnawan ranta na amangayat uno mga sawakin ka. Apay nga rod ngay? At tila mait itod na. Damagam tuman kan kuana. Ha? Unay daytan, lolo? Amom barok. Maumanton nga agururay ni Juday. Anya? Amangan ninton bigat kat asawaan dan. Ay na, ni bakit may? Apay nga asawa adagaw sa saan pa yan nagdalan iti panagdataon kin kalaysa. Ibagbagak laeng atap no partakan na. Nagbuntog. Nanang, saan ngayon napuraan na itabanag? Agpada kami kan Judy at tingitingan mi pa yan ang bagdag iti bambanag. Kalpasan ti panang tingiting mo, awan tumuten tay namnamaem. Ha? Ay, uredetan nanang. Imbag kumaa, nukas iti sili, nga inted mo ang magasangan adagos. Nanang, saan anagasang ti ayat ko kani Judy, no di kat nasamit? Kan nasamsam ito pa inton da kami ti agkagasat. Angam na ibagamon ngay ayatam. Ibagak to Diyak namin kaya tabiglaan. Diyak kaya tapagdudursukan. Kat, nukalaat ngay nga itaray da. Adapay naramidam. Ay awanen agali-alimun kan tulaengen. Oray do amin asilay awanton. Ay, ni bakit may naggasang tasili dooman na hiday. Oray nga rod no dooman na amin nun asilay. Nunalpasdan ngayon taray ni Juday. Agmulagat tun Iso nga rod ay yapurana na pagdatunan kan ikalaysa. Ay unay daytan. Siyak pa yung timatuukan nga gururay just kay. Ha? Ay, kastimati makunak Sherwin anak. Apay doon pa yung dumanaw. Ha? Saan pa'y tatang? Sa kanak pa'y anay bag. Sherwin! Tayo paspas mo ka na na sarong karon. O ano yun? Intanay doon. Anya? Kunak tumot nga men. Anya ngay ita, disikanti lumabaga. Kaarig na nagdoom kan iti sile barok. Kunak no nabayagan na kaya nayat mo.
Di mo pa'y gayang narugyan. Nagpatingga ka mo't lagayam iti pasigari-garigalo. Tiski ka. Ikaw. Enrogim tumat. Arinig regalwan iti nalabaga. Silipay mo nga rod. Anya ngay ita. Di, dayta matamon ti lumabaga. Gaputaawanan tay rigrigalwam asan yata. Unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na Pauluan. Nagasang nga ayat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.